Sekango saklajak tongmani haikino sangrong salo ADC ni tuidul mungbai Gumoti division ni PWD tei RD bai tuidul jak samungrokno berai nainani thangka EM Runel de Burma. Asalo TTA di sini naikol Mumbai Gumoti division ni dalbidal samong khlaijak marokno berai nei kha asalo Kakrabon Pavitra Rampari Kirla Bakmani dalbidal thayo sramjagoi tongmani boys hostel Kanyu community hall Lama sports school Ekalabya school tei subzonal sunamjak tongmani no berai nei kha asamong ro kisasa jorani bisingo fano samong dakti khlaijagoi tongmani bagai khaforjangmani kok saka Gumoti district oro je samung choli tomoni TTADC hapang PWD roads and building ni engai inke amuna singtini ke Kirla part tai Udaipur ni ba je Kakrabon part no nainen hene tini phungjorawaro phailika sini ani logi tongo executive engineer PWD assistant engineer tongo Gumoti ni tai sini journal ni chairman tongo Tajutis sini vice chairman tongo awi joint chairman tongo Darothin tehkena da subut tongo social worker tehkena sini joto adong social worker tongbayo sini logi tai officials bo tong JD ro tongbayo haike sing puila Kakrabon ni je EMRS 100 seated boys hostel umno nai leka inke omun pore sing phai Kirlawo Pitrawo kaise community hall umi tomon 300 seated omno nai leka inke omuni pore Ekalabya nai leka je lama ang tomoni blacktop lama samung awin tong ngetai te kesenge sports school jengna thang tong Kirla amchaya omo tawok 16 tariko phaine 16 tariko mohar jafai foundation stone laying khaine inge te at last singe te kese community hall tong bagmawo ombo nai phileke omo samung just mid level starting te taw last tabung ge zonal phai sini sub zonal office building je construction starting naimani omono sing nailefike oro oro no taw sing location on phai buthak laijak gamono tini phai khub khapurka karon ki samung je Kakrabon hoite suru kai yang Pitrawo je community hall joto samung prai 50-60% paijak no samung agjang no o kom somoyo borok samung asuk augri khaiben bagi ang agency no hambairo te sini engineer rong no hambairo executive engineer no bongni chaitung moina samung agui tongo khub somoto koyek mas bising no complete thangai hambai Bureau report chini khorang